Zizi, broj 9 Kristijan Kirovski, broj 14 Marijan Radeski, broj 20 Bojan Vručina, broj 22 Muhamed Useini, broj 23 Sedat Beriša i broj 29 Špent Asani. Šega Ljamčevski, broj 9 Dejan Blaževski, broj 16 Nikola Klivorov, broj 17 Ako Stojko, broj 20 Boban Nikolov, broj 22 Filip Ivanovski, broj 70 Juan Felipe Alves i broj 77 Vladica.
Radomana Bardaru postigla gol za značajno 1:1. Streljac na gol broj 4 Nemanja Jušković. Kristijan Kirovski. Prema prevarot, Vartar Škedija 1:2.